Maya payabak po kaya kayungan. Kaniting banal kapag masusyan, yabi tala po karing kakatamong panalangin ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan, the Rizardas and Luz Medina and family, Imelda Umali and family, Lectors and Commentators Guild, Josie Dison and family, Helen Galang, Jasper Jan Rosimo, Jan Bolaños and family, Rose Simbulan and family, Ernesto Manlapas and family. Para King Aldo ng Quebaitan, Rowena Magtoto, Ofelia Mendoza, Mark Arcel Landing. Para King Ligtas Dang Pamaglakbe, Imelda Umali, at Christian Lee Canlas. Para King Especial a Intenciones Dari, Julie Fel Villanueva, Mary Manette Pineda, Nelson Dampil, Ivan Vince Ilagan, Joselito Garcia, Dick Galang, Ella Gomez, Leticia Pineda, Eleanor Ventura, Justin Gabriel Angeles, Jonel and Joshua Famintuan, Veronica Luis Patawaran, Romulo and Doris Almario, Meng Bautista, Lourdes Laus, Marisa Roque, Cesar and Linda de Jesus, Noemi Lusong and family, and Cherry Nugi. Para King Malagwang Kapaldanan at Kaligtasan Dari, Reverend Father Raul de los Santos, Remio Pangan, Antoy Bustos, Cynthia Layo, Carmelita Espinosa, Sister Benita Reyes, Melissa Villanueva, Perry David, Nida Villanueva, Elena Gulapa, Dr. Redniat Bondok, Rose Tiglao, Wilger and Antoniette Javier, Clarita Doruelo, Estrella Laxa, Miguel Victor Noel, Noel Esguera, Clifford Ray Umali, Marita Soto, Cesar De Jesus, Jennifer Lienzana, at ding sablang kapatid ang masakit, at ding sablang ating COVID kasulukuyan. Para King Pamanantabe at proteksyon ng Banal na Espiritu, King Familia ng Ani Rason, Familia ng Antonio Otosafina Guevara, Familia ng Alfredo Jr. at Amelia Julian, Familia ng Bert at Angie Bautista. At para ka rin alanganggang kapainawan na rin kapatid tamang mayango na biye, Di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Nelson, Marian, Merla, Mario, Arsenia, Siriaco and Rodolfo, Emiliano and Nieves, Jose, Trina and Perla, Benedicto, Mark Romuald, Felicidad, Victoria, Walter, Hernan, Juliana, Lionel, Juliet, Wilma, Robert, Ramiro and Danilo, Danilo, Diconstrato and Corazon, Lydia, Jose, Efren, Armando. At ding sa Blanca Ladwaking Purgatorio, at detang alang makaganaka na karela, at king sablang, at karing sablang mete, uli ng pandemic. At makanyan mo naman, para kikaligtasan ng balang metong at kikaligtasan na rin katamong frontliners laban king COVID.
Amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing sala ning banal ay Espiritu, manatili kaya kayungan. At keka antimuri. At yuta na king kadwa ng Domingo, ning panahon ning Kwaresma. Sisyon talangin din kaya katamong kasalanan batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal na misteryo. Magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tuto. at kaya kayo kapatad, ulin ni kasala kong bina, kiniisip, amano at dapat, at niyayaniwang kakulang. Ulinita, ipanigapuko, ang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ng pong santo, at kaya kayo kapatad, in panalangin niyo ko, King Diyos aginutang. Ing Diyos ang mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo'y dala na katangan sa king biye alananga. Amen. Manalangin tamo, o igpaning ginuming Yesu Kristo, masampating at siyu keketi, arapanan ning pakamalan mong anak, gustan mong ing maslag ng lupa, pagkaluba na kaming sala at kapayapan. Emo paing tulot ing migit na kepang siran ning pamikasala, ni sagsagan ding kekeng komunidad. Manano na sa nanging sala ning mibayo ng aske lupa, sunlagya ke kamingan, at dena na kaming tetagan, ban i kami man, maging sala kami karing ariwa, angga king lungob kami king, alang angga mong sala. Iti adwan di ka pamilataning ginuming Yesu Kristo anak mo, na mabibiyat magari kang bemot ning banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alang angga. Amen.
Makirandam tamo po ngeni kingamano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ning Henesis. Ngana ning Ginoo kang Abraham. Lakwan me ingke kang balen, dingke kang kamaganak, at ingpi bale-bale ng tatang mo. At saka kamunta, king labwad ituldo ko keka. Gawan da kang metong amaragul a bansa, at panwanan da ka. Maging bantog ka lagyo, ban magamit siya anting metong akanwanan. Panwanan ko la ring papanuan keka. Dapot, isumpa ko la ring manyumpa keka. At kapamilatan mo, panwanan ko lang ring sablang bansa. Mekoya Abram, anti mo iminutos na kaya ning Ginoo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalit na pakipat. Ing pakibat tapo, Ginoo pakalulu mo kaya kami sa ipakit. Antining kaya kake manali, ulitan tayo po. Ginoo, pakalulu mo kaya kami sa ipakit, antining kaya kake manalig. Uling ing amano ning Ginoo, mitmong katapatan at apanaligan, sabla ng depatan. Kaluguran na ing hustisya at ing katapatan. Yatu kayayang kakatmuan, kingkeyang lugod. Ginoo, pakalulu mo kaya kami sa ipakit, antining kaya kake manali. Dapot ing Ginoo ingatan nala, retang makitakot at kaya gagalang. At sablang manalig king lugod na. Iligtas nala king kamatayan, king panahon ning danop, pagkaluba na lang pamangan. Ginoo, pakalulu mo kaya kami sa ipakit, antining kaya kake manali. Ing Ginoo, yang kaya katang kapanayan, talasaw at kambilan. O Ginoo, lugod mo kaya kami sa ipakit, antina ning kaya kake manalig. Ginoo, pakalulu mo kaya kami sa ipakit, antining kaya kake manali. Pamamasang iba't king kadwa ng sulat San Pablo kang Timoteo. Magtiwala ka king upaya ng Diyos at kunan mo ing kaya kang dake king kasakitan alang-alang king mayap a balita. Linigtas na katamo at inaus ban maging balen na uli ning depatan tamo. Nune, uli ning sarili ng parasan at grasya. Pigkalog na iti kaya katamo, king kapamilatan ng Kristo Jesus, bayo pa mialalang ing panahon. At ngeni, mi pakilala iti inyang dinatangya, i Kristo Jesus, a kaya katamong talapagligtas. Leko na ing upaya ng kamatayan, at pepakilala na ing biye alang angga, king kapamilatan ning mayap a balita. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Parangalan tayo po ngeni ing mayang kabalita.
itamongan po, meramdam niya iba't ing maslak abiga, ing metong asiwala, nga na, iti yaing anak kong tutong pakamalan, alubos kong katulan, pakiramdaman niya. Kaya kayo At kaya ang tiburin. pamamasa king maya pabalita agbangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Tiki na lang Jesus, di Pedro at ding ni kapatid a Santiago at Juan at ilang apat minukyat laking meto nga matas a bundok. Kingakakit daring atlong alagad, may naliwaya aske i Jesus. Ing lupa na sinlagyaan ti ing aldo at ing mala na meging maputiya anti ing sala. Kabudabud, ikit dalari Moises at Elias makipagsalita lakang Jesus. Inya nga ng Pedro kang Jesus, Ginoo, masanting kenita na pa mo. Nung bisa kami talakad kong atlong tol daketi, metong parakeka, metong parakang Moises, at metong parakang Elias. Kasalukuyan na pakanitang magsalita, inyanging mas lagabiga, tikpanala. Meramdam ya iba't king bigaying metong asiwala nga na itiyay nga na kong tutong pakamalan. Alubos kong katulan, pakramdaman ye. Inyang dimdamde, di nga lagading siwala, may nga takutan lang nga monano. Inya, mi pasub-sub laking gabon. Linapit si Jesus karela at kilbit nala. Nga nang sinabi, tikdo kayo. Eko tatakot. Inyang minatnada, alalang aliwang ikit ka rin, nunena mo i Jesus. Kabang kukuldas laking bundok, nga nang may nabili ni Jesus karela, ala kayong babalita na ninuman, kingikit yu, hanggang esubling niye, inganak ning tao. Ing mayap ng balita, ning kakatang kaligtasan, Papuriat keka o Kristo. One Sunday, tungkol yakeng pamangadi ing ebanghelyo at ing homilya. Kaibat na ning misa at ing meto nga linapit ka na ko manyadyang payo. As soon as we were able to settle down keng meto nga sulok, nigumpisa ng migsalita nga na, ito po baluwa mo, nung ako yung pamaramdamanan ni nga pong ginukeng ebanghelyo. Nung ako yung patura na, nung para ka na ako yapin ng ebanghelyo. Kasi po, na ako mangadi. Malambat na akong tinok ng mangadi. O bakit naman nga akong menusisa na nawaring milyari, nanawaring sangkan nga ng may kibat. Alaman man po kasing epekto. Alaman po kasing bisa. Man po kasi tatala. Man po magbayo. Matsura ko pa mo rin ugali. Marok ko pa mo rin ugali. Potang mga di ko, masanting ko ugali. Pero kay ba't kung mga di, may balik na ako na naman king matsura kong ugali. Managkas na ako na naman. Maglaram na ako na naman.
Ainting dyan kayong buri ng sabyan. Kalupa na burita mo nganing dire-diretsyong kayapan. Kalupa na burita mo nganing susulo nga kayapan. Nino mo yung bisa ketang misang panaka king masanting nga ugali. Kay ba't manabo kang pasibayo king matsurang ugali. Masantinging may babayo pangatao. Manyamaning magbayo anyu. Mayap ing manaliwa ugali. Dapat baluta mo metong yang katutuan. Manyagli mo iti. Maglambat ing ning kayapan. Manatili ing busila kapanugali. Inya ingaldong ite, ingaldoning transfiguration, para kaya tayang linapit ka na ko amanyawad payo. Ingaldong ite, ingaldoning transfiguration, para kaya katamu yang ang mangainipan, kinge marakap-rakap at malyap akayapan. Ingaldong ingaldoning transfiguration, para yamo naman kanino man king biya kabanalan ti pamanikya patdasin diya urong sulong ya nga nawari ning ebanghelyo ning transfiguration kaya katamong ene malyari tamo pang maliwa ating pang aliwang itsurang lunto ating pang lunto masanting keka menaliwaya kanu askein ginu nga naning ebanghelyo ing lupa na sinlagya anting aldo ing mala na meging maputiya anting sala meging marangal yang anting bayani antiri Moises at Elias amangayap aliwane king dati enya kabud meto nga karpintero o abarkada at kabiru di Pedro at Santiago tuan. Meging tunay ng maya pamestro at banalaginu. Gagalangan pakramdaman. Dapot miglambat iti. Penandit mo ing ningning na sagli mo ing pangabayani na makuyad mo ing aslag ng ligaya. Menaliwaya itsura, menaliwaya aske. Pero migbalik ya mo rin king sadya. Meto nga karpintero, kabarkada, kabiru. Pero agyang sagli mo, agyang makuyad mo, agyang emeglambat ing pamanaliwa ng aske. Ing mahalaga, ikit na ning Ginoong Yesus. Ing degula na anting meto nga tao inyang menaliwaya aske kapamilataning transfiguration na akilala na ing dangala na anting pinili ning igpa anting pakamala na ning igpa minukyat lakanuking bundok nga naning ebanghelyo kanita kanu metong yang sangkan potang mumukyat laking bundok iyapining manalangin. Deng bundok, lugar lakano for praying. Inyang panahon na ning Ginoo. Agyang naman nganing panahon tamo. Maging lang bala mo mawari place for meditation. Ating manalangin kanu kanita. Agyang ngeni, may ngari yang magsalamin. Neng manalangin, mamarap ka kingapong Ginoo. Ban asalaminan mo, nano ingitsura mo kaya. Ban asalaminan mo, nano ing itsura mo king lawena, keka. Inyang minukyat yaking bundok at menalangin, migsalamin niya yung Ginoong Yesus king igpa. At king pa magsalamin na, ikit na yung paglalawe na kaya ning igpa. Kilala na, ingitsura na, agpangkinglawe ng Diyos, which is anak yang pakamala na alubos ng katulan. O yan yung asalaminan na, inyang minarap ya, inyang menalangin ya. Kalupa na rin Ginoong Yesus,
Atintapa ka nung aliwang aske, atintapa ka nung aliwang itsura, king lawe ning igpa, akilala mo at akit mo iti king pamagsalamin mo kaya, king pamanarap mo kaya, at nanuya iting aliwang aske, king lawe ning igpa, king lawe na masanting tamo, mayap tamo, maragol tamo, king lawe na anak nakatang pakamalan, anak nakatang pinili, iba't king kabanalana, mabibye king pakamal na, makinabang king kanwanana, inya pinsana king lawe na ning Diyos sislag tamo, king pansin ni nga pong ginuliligaya tamo, sa pagmamalaki niya sa atin as detiring anak kong pakamalan, daragol tamo. Eta na kabud, eta na basta, meto nga karpintero, meto nga doktor, meto nga tindera. Tutu, ibalik tamo king dating itsura anting ordinaryo, mawala ing ordinaryo. Pero kaya gape naliti, manatili, ing maslag tamong itsura, king lawe, king arap ning Diyos. And no one can take that away. Sinabi ko katang manyad payo nga ako, katutok ng mga di, katutok ng magsalamin king ipa, uling ken me akit at akilala na, kakabud taong matsura ugali, magbayo. Atin ka pangaliwang itsura, actually, ing tune mong itsura. Katutok ng magsalamin king ipa, kanita me akit, kanita me mu akit, ing tune mong lagu. King paglalawe ning igpa, itsura tamo mamaliwa, aske tamo magbayo, sislag, daragul, mag-transfigure. Sasalpantaya ko, Diyos, pangmaybayang totoo. linalang king banwat iyato, At ang Yesu-Kristo, anak ng bugtong na ginuta mo. pengagli king upaya ning banalay Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mipaku king krus, mete at mikut-kut, tinipaya ka rin mete. King tatlong aldo, sinobliyang mebye. Pepaitas siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, igpangmayupayang tutu. Iba't ka rin Magbalik ya naman keti, ban mukum ka rin mabye, ampon me nga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad ka rin kasalanan, king pangsuplirang biyaring mete, at king biyer alananga. Amen. Manalangin tamo king Ginoong Jesucristo, ban ing salana, sunlag ka ring anggang balayaning Diyos at king mabilugayato. Nga tamong ening manalangin Gino, gustan mong sunlag ing sala mo kaya kami. Gino, gustan mong sundag ing sala mo kay kami. Gino, pasalan me ing kekang iglesia, king maningning mong pangaatsyo, king keyang lugod, at pamananggap karing sablang balayan at kultura, karing kalulu at karing bakwalta, karing masikat at karing mayna, ipanalangin mi keka, o Gino. Gino, gustan mong sunlag ing sala mo kaya kami. Gino, kasyan mula king maningning mong sala, rin pamuntok ding bansa, ding bubugit king ekonomiya at ding politiko. Bang matadlang katuliran at kapayapan, karing karelang balayan, ipanalangin ni Keka, o Gino. Gino, gustan mong sunlag ing sala mo kaya kami. Gino, gustan mo ing maningning mong lupa, sunlagya karing hanggang pagpikasala, karing hanggang daralang kasakitan, karing ebyasang lugod,
Bangmirinan lang kapanaligan at tetagan, ipanalangin mo keka, o Ginoo. Ginoo, gustan mong sundag, ing sala mo kaya kami. Ginoo, gustan mo ingkekang lupa, aslaganong tularing at tsuking bingit ning kamatayan, at ding sablang mayango na biyang pakamalan ni. Matula mong tanggapan kingkekang santungan, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, gustan mong sundag, ing sala mo kaya kami. Tanggapan na sana ng Diyos, ing kapasalamatan dari Sardas at Luz, Imelda, Josie, Helen, Jasper, John, Rose, at Ernesto, at din kaya katamong lectors and commentators, kambeda, ring kare-kare lang ang pamilya. Tanggapan na mo naman sana ng Diyos yung kapasalamatan na rin mag-birthday, Rowena, Ophelia, at Mark Arcel. Pagkalam na sana ng Diyos yung kapag nasandang safe travel di Imelda at Christian Lee. Pagkalam na sana ng Diyos yung special intention dari Judy Fell, Mary Manette, Nelson, Ivan Vinch, Ozelito, Dick, Ella, Leticia, Eleanor, Justin Gabriel, Jonel at Joshua, Veronica, Luis, Romulo at Doris, Meng, Lourdes, Marisa, Cesar at Lita, Noemi and family at Cherry. Pagkalam na sana ng Diyos yung kapag nasandang speedy recovery, good health at healing di among Raul, Remigio, Atoy, Cynthia, Carmelita, Sister Benita, Melissa, Perry, Nida, Elena, Rainiet, Rose, Milgar at Antoinette, Clarita, Estrella, Miguel Victor, Noel, Clifford Ray, Marita, Cesar at Jennifer at ding sablang kapatid ang maasakit. Pagkalam na sana ng Diyos ng pamanantab at protection ning banalay espiritu king pamilya ng Ani, king pamilya ng Antonio at Josepina, king pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia, at king pamilya ng Bert at Angie at Iulino, sana king kayarian ng maligaya ring kapadatang mayangon na king Bie, Emmanuel, Teresita at Mark Louie, Juanita, Cesar, Nelson, Marian, Merla, Mario, Arsenia, Siriaco at Rodolfo, Emiliano at Nieves, Jose, Trina at Perla, Benedicto, Mark Romuald, Felicidad, Victoria, Walter, Jernan, Juliana, Lionel, Juliet, Wilma, Robert, Remigio at Danilo, Ranilo, Nicos Trato at Corazon, Lydia, Jose, Efren, at Armando, at ding sablang kaladuaking purgatorio, at detang alang makaga nakakarela, ipanalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, gustan mong sundag, ang sala mo kay kami. Ngayon hiaduan tamo, ing sarili tamong kapagnasan. O Ginoong Jesus, maya pingatsyuka, keti, kaya bemi, parati ka sanang manatili king siping mi, ngeni at manggaman kingalananga. Amen. Oh
ingkakatang dawon, matanggap ya, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan sa ng Ginoo iting daon ka rin jamat mo. King ikapuri at ikaligaya ni kayang lagyo. King kakatamang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O Ginoo, papagbanalan mo kami sa ilako na sana niting Eucharistia, ingkekeng kasalanan, ban makapagsadya kaming magmasusi, king pamanyubling ye. Iti aduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natili kaya kayo, At kaya ang iyat nayo laring puso yu. makayat na no King Ginoo. Pasalamatan tayo ing ginua Diyos tamo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunay karapat dapat at matulid ding pasalamatan dakang parati at numan ka rin o yigpa Diyos king alananga at lubos mayupaya kapamilatan ng Heso Kristo akya kaming Ginoo. King banal mong bundok, bilalag na yung kayang ligaya, harapan da rin alagad na. Sidya na nala para king lalapit ng kamatayan, nasana lang ituro kapamilataning batas at ding propeta. King ingmi pangakong Kristo, kailangan niyang dumalan kasakitan, bayuya miras king ligaya ning kayang pamanyubling ye. Kambering sa Blancoro ring Angeles karing banwa, daralit ning kekang ligaya, makiyabe kami nga lang tuknang babya kapurian keka, at nga mingening kakanta. Kaping banaloyig pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Uli nanita pagparalampumi, pabanalan mo sana. Tening ayin king espiritu mo. Ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Yeso Kristo. Bayo yami daon kusang lub, king pamaylas at kamatayan, king maning tinape, pepasalamat yakeka, piraso ne, at binyene ka rin kayang disipulo nga na tanggapan ye iti ikongan at kananye iting kanahong katawan ami daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ningapunan, kingwaning kalis at pasibayang kaya pasalamat kaya ka. Binyaning kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan yeti, ikongan at minumko kaniti. Itiya ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, na mibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, bahan kaya kami patawaran laring kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigaga na kanako.
Ipasyag tayong misteryoning kasalpantayanan. Kamatayan at pamanyubli ng mepya ning anak mo. Darawon miya kaya kaiting tinabe na ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan, ing pepalyaryan mo kaming matang pangtalakad arapan mo ban, sumuyo kaya ka. Mapakumbabanging pagamuwa mo, kingi kami ngansang misulusulu, king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami, anting metong ning banalaya Espiritu. Ganakan me oyig pa in Santa Iglesia mong makalaganap king metoyato. Ban, miganap ya king lugod, kambening kaya kaming Papa, Francisco, kambening kaya kaming Obispo, Florentino, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ning Pepay Nawa na, at manenayang pangasubling miye, at ding sablang mayangon na king biye, tanggapan mula sana king maligaya mong arapan. Pakalulwan mo kengan, gawan pakalulwan mo na rin kapatid ning lectors and commentators, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye, alananga, ban kayabe ng Maria ing Birhen, indo na ning Diyos, kayabe ng San Jose, akayang esposo, kayabe na ring apostol at king sablang santo at tinupad king malmong kaborian king kekabana ning panawon purian dakat paligayan kapamilatan ng Yesu Kristong kekanganak king kapamilatan ng Kristo kambenat kaya igpang mayupayang tutu kagom ning banal ay Espiritu pupurian dakat parangalan manggaman king alananga. Kapanaligan at lugod kingig pa, kari nga manong tiro na kaya katamo ning Ginoo.
ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, banking kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kawang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling keka, ing kayarian, at ing kayupayan, at ing ligaya, manggamat king alananda. O ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko, babye ko kaya kayo. Emo, sana babalik din kaya kaming kasalanan, nuning lawan mo ing kasalpantayana na ning kaya kang iglesia. Pamayapan me, ampon, bilugan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapanan ning Ginu, manatiliya sa kapilan man kaya kayo. At keka, ing tumurin. Ipakit tamo ngening mikakame, tong tamo king kapayapan. King kasalanan ning yato, wan laring mayayawis, tingapuna ning kordero. Ginu, ako matampang tanggap keko, dapat yakas niya ni mano mo, kumayang natin.
Our cluster Stations of the Cross and Holy Mass this coming Friday, March 10, are sponsored by the residents of Cluster Phase 2A. The Stations of the Cross around the cluster area start at 5 o'clock in the afternoon, followed by the celebration of the Holy Eucharist at 6:30 in the evening. Let us be one with Cluster Phase 2A community in the observance of these Lenten activities. Thank you. Oran po rin kaya katamong second collection inyong Domingo, kaya kayo pong 7:30 a.m. schedule. Neka second collection tamong 10,537. Ikay po yung peka marakal binye, 1/3 na po. 30,464 lareng. Gana-gana. Ita resibo. O ita po eko binulsa. May remitla po Pangalonis Morin King Chancery. Earthquake affected Syria and Turkey. Manalangin tamo. O Ginoo, pasalamat kami para karating banal na misteryo. Ama, matag kaya kami keti king yato, king metong ng dake ning tutuking biye. Iti aduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginuma natili kaya kayo. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu. Ing igpa at ing anak at ing banal ay Espiritu. Amen. Kaya katamong misa mi daon umen ako ing kapayapan ng Kristo. Salamat kay Diyos.